Times of Mizoram Chanchinthar ngai thatu te chibai. Iran Parliament Speaker le Chief Negotiator ni bok Mohammed Bagher Ghalibaf chuan mei ni som pani Nimin Khan Twitter a post siamin Iran peace proposal tharber kha US in pom turani ani lo chuan US thlo chamna ani maidon 14 points proposal kha Iran mi puite dikna le chanvau ani a rotna dang chu kan pom thailo ati President Trump chuan Iran war ti top turin China puina kamamo lo amaro chu Xi Jinping nen engemaw chen chu kan soidun don ati mei ni som pani Nimin Khan Kuwait chuan Iran Revolutionary Guards Corps IRGC mi le sa pali an man thu an puanga Kuwait State Media kuna report danin IRGC sipai te hian tuipuya tangin Kuwait lu antuma Bubiyan Island a engemaw tak ti antum ne hriat ani Kuwaiti Interior Ministry chuan Iranian Ambassador hena he thil thleng chungchang le an lungoi lo thute an thlento ani Pentagon in nimina atar landanin Iran war sen so hi $1 billion som ni pakwa kaito April ni som ni pakwa khan billion som ni panga ni thu an lo puang to a mei thachung hian billion li lai an mangle to ani Russia point Ukraine kha cholkar ni khat chunga lak atima ma se kumli lai anin do to a an la top lo US President George W Bush po khan Iraq abaya ma se an bei sei ang ani talo atopa President Bush chuan economic advisor Larry Lindsay chu aban tamak maini achan chu billion zani in Iraq war kan zo thayang ti in economic advisor chuan achuta ma se trillion nga zet Bush adminin aseng ani Teran khopuya IRGC le an paramilitary force bazis chuan Nimin Khan military exercise an nei US President Trump ceasefire thuthlung atlu chenai to atiawanga Iran lo inbuatsaih ni in Brigadier General Hassan Hassazadeh, commander of the Tehran Revolutionary Guards chuan America le Zionist melma tedo dantur kan thil tumberani ati CBS News report in atarlan danin Pakistan chuan Iran alotan puina salheti hriat chu ani Iran chuan athlo na tha military aircraft te US le Israelin anti chiat sak ahlawa Pakistan airbase a athup ruvek ani He report chungchang hi US Republican Senator Lindsey Graham chuan comment asyam ve boka kahriat theichina Pakistan hi karingai lo report ang hian Pakistan alo khosa ani chuan palayatan atlak lova midang kan zonangai ani ati Senator Lindsey Graham hi Trump nena in potak mai an ni a apu Trump nen an ngai dan hi ainang lo deuh chu ani mel Pakistan Ramdan puya hian phakar turti ain zia kemoni an sarkar shim kaini hriat vechina Nawaz Sharif Abbasi Imran Khan Sabaz Sharif an vain an heti deuh vek mai China tan an thokemo kan ti line US atlon angloya Saudi Arabia laka Iran adem viawemo kan ti line alotan puiru reng boka sumdong then khat angdewin Pakistan tan sumhi alo hluber mai ni Pakistan Foreign Ministry chuan CBS report hi chang le tin April thatira in ka haipuanani nu khan US le Iran aircraft te Pakistan Nur Khan airbase an lo tum ve to a palai le official te phurkwal tur anni heng zinga thlona then khat chu an lawm rengani anti Iran thlona hi Lockheed Martin siam C-130 Hercules ani Afghanistan Kabul airport apo Iran civilian aircraft Mahan Air Company ta chu a omni in CBS chuan a report bok Uranium enrichment kan chunjom don United States sian Indo a chouto lo ti hi Iran hian a hmu chiang to aninge yang US anvauna po arum tel mai Trump admin hian Iran a hlau chan hi Middle East a US partner te himna angai poimo wangani rualin November tha US midterm election lo tura Iran war hi Republican Party tan mingchiat na lian tak ani dona Trump admin hi achengam to lo ni in alang democracy that lo na tak chu sarkar in election athlir telangaya thil tha nia lang ma se ara chua result lang chuak ngal mai lo te awma athalo ti na lam ni lovin karlaka eng election emo alo omle thina wangin sarkar dinglai tan malakna ati thuan of the thin ani hetia US achet na tak lova chuan Iran hi apor tultula
US le Israel in Iran an kap le ani chuan uranium enrichment chunjom an tum thu an puang vele ta report then khat chuan President Trump hian military operation chunjom atum ni in an soya US Iran ceasefire chu drip khai nungve trok angin asoya China atanga ho huna engemo tak chu boruak danglam aom theidon ni in alang Amaro chu US Secretary of State Marco Rubio chuan May ninga khan offensive action Iran bei masak angchi kan ti to lowang an thilti angzel ero chuan kan thungrul don ti in alo soi to a Iran in avau na te po hi andu chuan thungrul ve awam viawani Iranian Parliamentary Commission spokesperson Ibrahim Rezai chuan nimin May ni som pani khan Twitter a post siamin Iran laka military operation na omle ani chuan Iran din na tur chu 90% uranium enrichment kalpuyani ati Iran in uranium thlawrfim theichan hi Obama huna Iran nuclear deal tia kan hriat Joint Comprehensive Plan of Action JCPOA 2015 atanga Trump admin masa kumsang ni somparia ta in nukdok wang ni in mithiam ten an soya kumriat aliam nuwa President Donald Trump hian amaki nokvek abuai pui niangai ani New York Times in a report danin kumsang ni paruk atang khan Iran chuan zalen takin uranium enrichment akalpuya kg singkhat sangkhat lai an thlawrfim to a International Atomic Energy Agency IAEA mu dan chuan kumsang ni sompariat hulama kg zali somli zet chu 60% enriched ni in nuclear ral thwam siam na 90% angaya anhlat to lo le ani Mithiam te soidanin 0% atanga 20% thlen hi ahar sabera 20% atanga 60% hi ahar saviaulo chuai ol samjok chu 60% atanga 90% thlen hi ahar lo hle ani kumsang ni som ni pakhat jun thla khan Iran President Hassan Rouhani chuan kandu chuan 90% kan thleng thaya ma se nuclear deal 2015 kha ti tharle kandu ti in asoi Iran nuclear deal wang khan US in Iran chu sumle pai thila atan pui ti ila sanction tam tak ati top saka kha khatam admin chuan sumle pai thila Iran vurna ani ti in adu lowani Iran hi hanin ro saviau ma se enriched uranium hi an khoi che thei chia em hriat ani lo IAEA hriat dan chuan Iran uranium tamjok hi Isfahan nuclear complex a awma Jun sang ni som ni panga khan Trump chuan abom darveka leinhnuai thuk taka anthil thu ruk ero achetel lo ni hriat ani IAEA chief Rafael Grossi soidanin 12 days war chung khan uranium tamjok chu Isfahana swan lu vek ni in operation midnight hammer laka ahima ma se enrichment kalpui mai thai ani hmel lo IAEA hian Iran nuclear facility te ain dik thina uranium te hi achar phui vekani ma se Iranin alo ti danglam to em an reto big lova Iran nuclear enrichment din mun hi pon lam mi ten an reto lo ani Iran hian engwanga United Arab Emirates thinrim hrik thlakna mangtum tlat nge ani OPEC buaina te US in Project Freedom apon atang khan UAE hian Iran kut atwarna sabera US le Israel in Iran anbeile ani chuan UAE hian atuarang ti in Iranian hruai tu ten an soito bok Ali Khesrian Iranian Parliament member le National Security Commission member ne bok chuan then omram neighbors tia kan chiar zinga tuna chuan Emirates si atel to lova mel mabukhuarna hostile base angin kan ngai ati IRGC commander te chuan Emirati hruaitu te chu America le Zionist swal rong bol na tura anram phallo turin an cha hei hi Islam le Muslim phatsan na ani anti UAE hian US le Israel intelligence le military an tho puitla tawangin Middle East ram ahim lova UAE in chirna khopin kan lanuai don antibok UAE longchol mun poimo tak Fujairah port chu Strait of Hormuz wam chungam ni in Oman ramri hnaizok ma se Iranin Hormuz athunun ta ka chuan UAE Fujairah port hi Iran kutaom ang ani Project Freedom boruak awang khan Fujairah port hi ka ani a ma se IRGC chuan anti ani lo thu an puanga ma se rin helber anni
Gulf of Oman US Navy te anum tlatawangin Hormuz hi abuaya chuwangin Iran chuan Pakistan Iraq Turkey le athenom rama khomwal kong siam tumin ma alameka Pakistan hian engemaw hlokna atel don ani chuan Iran nena inkalpo na tur hi aphur le viau arin omani Al Udaid Air Base Katarami dota US military base lian berchu UAE a oma Abu Dhabi Bulaom Al Dafra Air Base US sipai sang rualan oma ral thuam tha radar le intelligence mun pui ani UAE Bahrain le Morocco chuan Israel ne na inzomna Abraham Accord sukum sang ni somni khan an loziak toa Saudi Arabia eroin alazom velo thamasa khan OPEC atangin UAE chu ain hnukdok boka Trump chuan UAE President Mohammed bin Zayed Al Nahyan chu afak hluama mani du dana kalngam hruai tu ani ati Organization of the Petroleum Exporting Countries OPEC hian oil production akhwa khira UAE chuan atam thei ang ber oil hral adu wangin sumdong pol supply le rate bituk siam tu OPEC chu achwa santa ani OPEC din tu te chu Iran Iraq Kuwait Saudi Arabia le Venezuela ni in anvain ramsom pakhat anni a Qatar hian kumsang ni som pakwa khan achwa sana Angola point kumsang ni som ni pali khan alo chwa san to UAE hian nitin oil barrel makteduai nga apechuak thaya OPEC danina khapawangin barrel makteduai 3.2 chau asiam thei hei ringot po hi UAE tan chuan chwa san du na khop ani OPEC member te sum the chwa investment po ain anglo lutuka UAE in kumsom kalta chung khan billion somriat panhi amang toa Iraq Kuwait le Algeria ram pathum chuan billion zapanga an phak toka member dang te phei chuan billion thumlek kumsom chung an the chwa kani chuwangin UAE hian ati turdik tak ati ni in OPEC akal santa ani political takasoi chuan Trump hian OPEC hi asoi sel fawa achan chu oil man an thunun wangani oil man anhiam don chuan production atamangaya chu OPEC hian du lovin production atiniama oil man asang ta thinani hetia UAE achhuata ka chuan Saudi Arabia le Iran hian OPEC hi an khaiding zawangem tunma ang chuan achak to don lo ti ero achiang ani